Maupay nga aga, haiyo nga tanan. Yan ang adlaw, aton gin sasalin orog, an solemnidad, han aton Ginoo Hesukristo, hadi han bug-os nga kalibutan. Ug didahini nga aton pagkatitirok, magsasalin orog kita han santos nga Eukaristiya, kapagpasalamat sa Dios, han iya mga buhat ug hintim-os dida kan Kristo nga pinangungunahan ni Reverend Father Arturo Gonzales. Dinuyugan han Knights of Columbus Choir. Pagdayawata Hesukristo nga anhi aton ug sarabat kita hin pagkanta han awit han pagtikang. Alayon pagkabakdaw. Ang aran nama, yung anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo madahaiyo. Mga hinigugma kong kabugtuan, yan ang Domingo, amo ang katapusan nga Domingo, ang tuig, ang katuigan. O aton yan na ginsasaurog ang solemnidad an aton Ginoo Kristo hadi han bug-os nga kalibutan. Usa ini nga higayon hin pagsaurog han pagkahadi han aton Ginoo Kristo. Talagsaon ini nga iya pagkahadi. Gin papahayag ini dida hinduro gud nga pagpaubos. Ngan ginpapamatud-an ini
Diri pinaagi hinkaisog o kusog, kundi pinaagi hinhingpit kaupay nga pagpasaylo. Uga naton niya na sponsor, amo hira Captain and Mrs. Rinaldo Balatay and Children. Ngan base matakos kita pagsaurog hininga santos nga buruhaton, panumduma ug pagbasulita an aton mga sala. Nagtutugan ako han makagarahom nga Dios, og hayuakon kabugtuan, kay nakasala ako hahuna-huna, pulong buhat ug pagpasibaya. Tungod an akon sala, anakon dako nga sala. Sanglit nangangamaya ako kan Santa Maria Berhen, an mga anghel, mga santos, og hayuakon kabugtuan, nga igampa ko niyo haton Ginoo nga Dios. Kaluyan unta kitaan makagarahom nga Dios, pasayloon anaton mga sala, ngandadon kita niya, ngadto han kinabuhi nga dayon. Amen. Ginoo, kaluoyi kami. Ginoo, kaluoyi kami. Kristo kaluoyi kami. Ginoo, kaluoyi kami. Ginoo, kaluoyi kami. Himaya sa Dios, akahitasan. Kalinawhan mga tao, nga maopay an kaburuton. Indadayaw ka namon, ginmamahal ka namon, ginsising baka namon, ginhimaya ka namon, ginpapasalamatan ka namon, tungodan waray sukol nga imo himaya. Ginoo nga Dios, langit non nga hadi, Dios sa may nga makagarakum. Ginoo Heso Kristo, bugtong nga anak. Ginoo nga Dios Kordero sa Dios, anak ka na ikaw nga nagkukuha ang mga salahan kalibutan. Kaluoyi kami, ikaw nga nagkukuha
an mga salahan kalibutan, karwataan amon pagahamput, kau nga nalingkod atuhan, amay kaluoy kami. Isa santo si ikaw laan Ginoo, ikaw laan ihahat. Upudan Espiritu Santo, didahan himaya ang Diyos nga Amay. Amen. Magampo kita. Makagarahom ug waray katapusan nga Dios, nagbuot ka ngan nga tanan mahibalik nga dahaimo, didakan Hesukristo imo anak, nga hadihan langit ug antuna, haimo kaluoy, itugot ngan nga tanan nga tinuha, mahigawas hakauripon hansala ug kamatayon, magpasidungog haimo, ngan waray honong nga magdayaw, han imo himaya. Pinagihanamo Ginoo Kristo imo anak, nga upod imo kausahan Espiritu Santo, buhi ug nagdahadi, Diyos sa dayon nga mga katuigan. Alayon pangalingkod. Yana igpapahayag ang pulong han Dios kanay sentro amohi Kristo nga presente didahini nga pulong. Pamati kita base tumubo kita kapagtuo og pagsunod haiya. Pagbasa, di ka nga ni kaduha nga basahan ni Samuel. Kinadto ka David dito Hebron. Ang nga tanan nga tribuhan Israel nga nagsiring haiya. Imo kami kalugaringon nga unod ug dugo. Ang naglabay nga panahon, bisan na di pa namo ni Saul, nangulo ka na han mga tawo han Israel. Dito hapag-awayan, nga nagsaada imo ang Ginoo, nga ikaw ang magdudumara han iya mga tawo, nga magiging pangulo kanira. Salit kinadto kan David dito ka Hebron, ang nga tanan nga mga pangulo han Israel. Nagsumpa ni David, hinpakig-urusa haira. Ginhidugan hiya nira, nga nahimo hiya nga hadi han Israel. Ang pulong han Ginoo. Salmo responsoryo aniyo baton, pakadto kita nga malipayon, habalay han Ginoo. Pakadto kita nga malipayon, habalay han Ginoo. Pakadto kita
nga malipayon, habalayan Ginoo. Nalipay ako, hansid ngun ako nira, nga tabalayhan Ginoo, kadto kita. Jerusalem, ani na kami yana, naninindog sa ko, ani mo mga purta. Pakadto kita, nga malipayon, habalayan Ginoo. Jerusalem, syudad nga nahibalik na, ngadtuhin matahom nga pagkaurusa. Amoy ni an kinahadlukan nira, nga mga tribo an Israel nga tanan. Pakadto kita, nga malipayon, habalayan Ginoo. Kadto kita, in pagpasalamatan Ginoo. Sumalahan niya, hairagin sugo. Kahadian ng Israel, napakadto. In paghukom hadton, ira mga tao. Pakadto kita, nga malipayon, habalay ang Ginoo. Pakadto kita, nga malipayon, habalay ang Ginoo. Pagbasa, tikangan surat ni San Pablo, ngadtuhan mga taga-Kolosas. Pagpasalamat kamo, nga malipayon han amay, nga naghimo ha iyo, nga takos kamo pakaangbit, ang iginandam han Dios para han iya mga pinili, dito han ginhadian han kapawa. Gintalos kita na, tikang han gahom, han kasisidman. Ngang ginbalhin kita ngadto, nga ginhadian han iyang hinigugma nga anak. Nga pinaagi ha iya, gintalwas kita. Kung naaton pa, ginpasaylo na ang aton mga sala. Ni Kristo amo ang kinikita nga ladawan, handiri kinikita nga Dios. Amo hiya, ang suhag nga anak nga labawgod, hanyatanan ng mga binuhat. Kay pinaagi ha iya, inhimo ha Dios, hanyatanan halangit ngan hatuna. Ang kinikita ngan andiri kinikita nga mga butang, lakip na ang gahom nga espirituhanon, mga Ginoo, mga punuan,
ngan mga magburuhot. Pinaagi iya ngan para iya ginhimuan Dios ang tanan. Hanuray pa ang tanan nga mga butang, nakada Kristo nga daan. Ngan dida apakig-usa iya, may ada angay nga pagkasunod-sunod hanatanan yung mga butang. Hiya an ulo, an iya lawas, nga amo ang gisingbahan. Natikang haiya ang kinabuhi han lawas. Amo hiya ang suhag nga anak nga ginbanhaw tikang han mga minatay. Basigud, hiya gudla ang mahimo ginlalabawi han tanan ng mga butang. Kay paglaranggod han Dios ngan iya anak, may ada dida iya han bugos na kinaiya han Dios. Sanglit, pinaagi han anak, naglarang ang Dios nga mahibalik ang bugos nga ginhimo nga mga butang ngadto ha iya. Pinaagi han kamatayon han iya anak, ha krus, ihinatag ang Dios ang kalinaw nga nahibalik ngadto ha iya ngahaw ang tanan yung mga binuhat sa langit ngan hatuna. Ang pulong han Ginoo. Salamat sa Dios. Alayon pagkabakdaw para han santos nga ebanghelyo. Ang Ginoo maadaha iyo. Pagbasa ti kang han santos nga ebanghelyo, sumala kan San Lucas. Paghimayaon ka, Ginoo. Natindog didto ang mga tawo, nagkikinita, samtang nagbibiay-biay haiya, ang mga pangulo nga Hudiyo. Nagtalwas siya ha iba, papagtalwas sa hiya han iya kalugaringon, kung tinuod nga amo hiya ang Mesiyas, nga ginpili han Dios. Ginyubitan liwat hiya han mga sundalo, kinadto hira ha iya, hinpaghatag ha iya, hinmaaslom nga bino, nga nagsering. Talwasa an imo kalugaringon, kung tinuod manggod nga ikaw amo an hadi han mga Hudiyo. Iginsurat ini nga mga pulong ha igbaw niya, amo ini an hadi han mga Hudiyo. Ginyubitan liwat hiya han usahan mga kriminal nga nabitay didto. Diri ka ba amo an Mesiyas? Talwasa an imo kalugaringon, ngan talwasa kami. Kundi, ginsaway hiya han usa nga kriminal. Diri ka ba nahadlok han Dios? Aanhi kita ginsirutan, hinsugad nga sirot nga ihinatag ha iya. Matadong ini nga sirot para haaton, kay nakarawat kita han angay nga sirot han aton ginbuhat. Kundi wara hiya ginbuhat nga maraot. Ngan nagsering hiya kan Jesus. Jesus, hinumdumigad ako, kun makanhi ka na nga hadi. Nagbaton Jesus sa iya, susumatan ko ikaw, yanak ngahaw nga adlaw, maupod ka haakon,
ngadto ha paraiso. Kabugtuan ang ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Alayon, pangalinggo. Mga kabugtuan, yan ang adlaw, aton ginsasalin orog iton ikakatluan kag upat nga Domingo, han ordinaryo nga panahon han singbahan. Ug sugad man aton liwat ginsasalin orog iton solemnidad ni Kristo nga hadi hanya tanan. Next Sunday, matikang na naman iton bag-o nga kalendaryo hiton aton singbahan. Pinaagi hit pagsulod hiton panahon hiton Adbyento. Tuguti ako niyo hin paghatag hinduha nga pamalandong hini nga aton ginsasalin urog yana and Christ the King. Siyahan, the kingship of Jesus is not a worldly kingship. The kingship of Jesus is not a worldly kingship. Iton pagkahadi ni Kristo, diri mahiunong hingahom, diri mahiunong hinsalapi, diri mahiunong hinkarikuhan, because this is our image of an earthly king. Lugod, iton iya pagkahadi, mahiunong hinpaghigugma, kamurayaw, ug kataluwasan hanya tanan. Didahan aton ebanghelyo nga ginbasa, nagdidemand ang mga tawo nga talwason ni Jesus, an iya kalugaringon. If you are really the king of the Jews, save yourself. Kung ikaw iton ungod nga Mesiyas, talwasa iton imo kalugaringon. An ira imahe han pagkahadi ni Jesus, kanan kalibutanon nga pagkahadi. Kay ano? Iton earthly image of a king seeks to preserve oneself. Talwasa iton imo kalugaringon. Iton earthly kingship, ginsisave iton iya sarili. Ginproprotektaran iton iya kalugaringon. He engages war just to preserve his kingdom and his own self. Pero iton pagkahadi ni Jesus, harayo hiton kalibutanon nga panlantaw hiton hadi. Deri pag mila ka save hiton iya sarili. Deri pag mila ka protectar hiton iya kalugaringon. Deri pag mila ka preserve hiton iya ginhadian. Kundi pagkahadi nga karuyag magtalwas hiton iba. A life-giving kingship. A self-emptying kingship. A kenosis. A kingship that is other-oriented. Pagawas han iya kalugaringon, diri pasulod, diri pakabi. A kingship that seeks the welfare of other people than the welfare of his own self. Asya ini iton usa, nga maupay nga karakteristik iton usa, nga maupay nga hadi. One that saves other people than saving one's self. Yan ang nga panahon, kulawan naton iton mga tawo nga gintatagan hingahom og otoridad. Paano nila ginagamit or i-exercise iton ini nga gahom og otoridad nga ginahatag ha era? Does it serve and save other people, or does it save and protect themselves? Iton pagkahadi ni Jesus is not an earthly kingdom and kingship. Ikaduha, the kingship of Jesus is a kingship of mercy and compassion. Didahan aton ebanghelyo, may ada kawatan og kriminal nga naghangyo kan Jesus, nga hinumduman hiya kun makanhin na hiya nga hadi. Nagsiring Jesus, yana ngahaw, maupod ka haakon ha paraiso. Last minute conversion ngan ginkaluuyan ni Jesus an makasasala nga kawatan og kriminal. Nasaring ni Saint Thomas Aquinas, God's first and highest attribute is mercy. God's first and highest attribute is mercy.
Salit ang Dios nga hadi, ginpakita an iya ungod nga gahom, pinaagi han pagpakita han iya kaluoy, an iya pagpakatawo, an iya pakig-usa aton dinhi kalibutan, an iya pagraysangan didaha krus. Kay ano? Para ma-experiensyahan naton iton iya kaluoy. And having experience of God's mercy, hikita daman maging maluluyon ha iba nga tawo. Be merciful as your Father in heaven is merciful. Iton earthly king, naglilining koron iton iya trono. Iton pagkahadi ni Jesus, iton iya trono, amo iton krus. Nakabitay ha krus, darahan iya kaluoy ha aton nga tanan. Ngan up to the last point han iya kinabuhi, ginpakita niya an iya kaluoy, pinaagihan pagpasaylo niya, han makasasala ngan nagbasol nga tawo dida ha krus. Siguro, maupay pakianhan naton iton aton mga kalugaringon. Labi na kung natatagan kita, hingahom og otoridad. Kung nakita kita kan Jesus nga nakabitay dida ha krus, paano kita gin-challenge iton aton pag-intindi, iton aton way of leadership? In a world that seeks personal comfort and power, paano naton gini-embody iton mensahe iton krus ha aton kinabuhi? An mensahe han paghigugma, an mensahe han kaluoy, an mensahe han pagserbe han iba nga mga tao. An pagkahadi ni Jesus puno hin kaluoy ngan pagserbe ha iba. Kabugtuan ha aton pagsalinurog hininga last Sunday hiton ordinaryo nga panahon, hiton aton singbahan. Ngan as we enter into the new liturgical calendar, sana ito nagahadi o magahadi hiton aton mga kinabuhi ni Kristo nga nakabitay dida ha krus, nga mahigugmaon, ni Kristo nga mahigugmaon, ni Kristo nga maluluyon ha aton. Amen. Alayong pagkatukdaw, nato ako ang Diyos Amay, nga makagarahom han nga tanan, magburuhat han langit ug ang tuna, o kaniso Kristo, iabugtong anak nga aton Ginoo, nga ginpanamkon halarang ang Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria Virgen, ginsakit ang sugo ni Poncio Pilato, iginray sa nga krus, namatay gindubong, dinusa ng mga impyerno, ay katulukad law na buhay diwat ida mga minatay. Sinakahalangit, nalingkod ato ang Diyos Amay, ang makagarahom han nga tanan. Ikang dito, makaniliwat, kay maghuhukom han mga buhi ug ang mga minatay. Nato ako ang Diyos Espiritu Santo, may Santa Iglesia Katolika, may pagkakaanggitan ang mga santos, may kawawarahan mga sala, may pagabuhihan mga lawas, may kinabuhi nga waray katubtuban. Amen. Mga kabugtuan, uno hindako nga kalipay og pasalamat aton makagarahom nga Ginoo, an nabanhaw nga Ginoo nga Kristo, an hadi han kinabuhi. Ipadangat naton ha mapainubsanon nga kasing-kasing an aton waray rohaduha o nga pagtapod sa Dios. Pagampo kita hinpagsiring, dungga kami Ginoo. Base ang bugos nga simbahan nga naglilipay tungod han mahimayaon nga pagkahadi ni Kristo. Magbaninasigon liwat, pag-ukoy,
Han sugo, han bag-o nga kinabuhi didaha iya. Agud maipasangyaw hangatanan nga dapit an iya pagdaragan, hakaratan ug kamatayon. Magampo kita ha Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Base ang namumuno og magbaralaod han atong gobyerno. Papakusog haira pagtuo. Ngan haira pagtalinguha, pagpabilin, hamatinumanon, nga mainalagdon, nga pagserbisyuhan mulupyo. Magampo kita ha Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Base ang kada tagsa nga Kristiyano, mahiara paglikay, han mga butang ug higayon, nga nagdadara hakaratan, nga magpabilin nga saksi, hang kaupayan han Dios, haluyo han mga pag-antos ug mga pagsulay. Magampo kita ha Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Base an aton kabugtuan, nga nagkamatay na, katagan, han kinahangpitan, hang kalipay, ug dayon, nga pagpahuway, didto han langit nun nga ginhadian. Magampo kita ha Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Base dayuday magsunod kita, han madinaugon nga Kristo, didahan aton ikinaadlang nga kinabuhi. Pinaagi hiton aton waray hunong nga pag-ampo ngadto sa Dios, nganhin pakig-unong hiton aton igkasitawo. Magampo kita ha Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Pamati maluluyon nga amay, an mga pangamuyo han imo bungto, ngan itugot ngan imo baton, makaaghat haamon hindugang pa, nga pagtuo, paglaom, ug paghigugma. Pinaagi ka ni Kristo nga amon Ginoo. Amen. Alayon pangalingkod. Kay naandam naman kita, pinaagi, han pamati, og pamalandong, han pulong han Dios. Mabalhin na kita, ngadto ang liturhiya, han Eucharistia. Dinhi magkukulikta kita, para aton buligan ang mga ministro, og mga buruhaton, han parokya. Upod an aton iba nga mga halad, aton dadadon ang tinapay ug bino, base himuon nga presensya ni Kristo, agud ibalik nganhi aton, kumuupa han Dios, pagbalyo han aton makasasala nga kinabuhi. Titikangan naton ini pinaagi han pagkanta han paghalad.
Anamon mga kan mga upa kanhihaimo. Kabugtuan pagampo kamo ngayon nakon ug iyuhalad karawton sa Dios amay nga makagarahom. Karawton untan Ginoo ini nga mga halad, tikang haimo mga kamot, hapagdayaw paghimayan iya ngaran, aton kapulsanan ugan kaupayan han bugos nga simbahan. Ginoo hapaghalad namon haimo hininga sakripisyo in pakighibalik nangangamoyo kami nga an imo anak maghatag hangatanan nga tawo an mga upahan kamurayaw ug kalinaw pinaagi ka ni Kristo nga amon Ginoo. An Ginoo madaha iyo. Bayawan iyo mga kasing-kasing. Pagpasalamat kitahan Ginoo naton nga Dios. Iya pasalamat. Amay nga makagarahom, angayog sa danggod nga magpasalamat kami haimo. Kindiugan nimo hinlanahan
kalipayan, an imo bugtong anak, Hesu Kristo, digaman ang pagtung dihaiya, nga padiha kadayunan, ug hadihan bugos nga kalibutan. Haiya pagkapadi, ginhalad niya aniya kinabuhi dida krus, ngan gintubos niya ang tao, pinagi hinusang nga hingpit nga sakripisyohan kalinaw, haiya pagkahadi, sakop niya ang nga tanan nga mga ginbuhat ang Diyos. Iyahalad nga dahaimo makagarahom nga amay, inusa nga ginhadian nga waray katubtuban, og nakakalukopan bugos nga kalibutan, ginhadian in kamatuuran og kinabuhi, ginhadian in katadungan, paghigugma og kalinaw. Upodan nga tanan nga kangilisan halangit, nagpapasangyaw kami han imo himaya, nga naday kami han imo an irahimno in pagdayig nga nasiring. Punuan langit ugtun, tuna ako sa pagkato, sa Ginoo nga Diyos. Santo, Santo, Santos, Santos nga Ginoo. Utuna, Santos ka nga gayod Ginoo, ugan nga tanan nga mga tinuhan nagahat naghaimo hinangi nga pagdayig. Kay pinaagihan imo anak Hesukristo nga amon Ginoo, ug tungod na nabubuhat ang Espiritu Santo, an nga tanan imo ginbubuhi o ginsasantos. Dayuday nagtitiro ka pinili mo nga mga tawo, base tikang han pagpunias, ngadto han katunod an adlaw, mamayada puraw nga halad, in paghimaya an imo ngaran. Sanglit Ginoo, gindadara namon nga haimo ini nga mga upa, nangangamaya kami nga imo ini santoson, pinaagihan gahom an among nga espiritu, basi mahimo nga lawas ug dugo han imo anak Hesukristo nga amon Ginoo, hakanay sugo nagsasaorog kami ini nga Eukaristiya. Kay hadto nga gabi han pagdinguha iya, kinuha hiyahin tinapay, ngan haimo nagpasalamat og nagdayig. Iya ginpinit-pinit og hinatagan iya mga tinun-an nga nagsiring, karauta niyo ngan kaon kamo nga tanan hini, kay amo ini anakon lawas, kay tutubyan tungod haiyo. Kaumanhan panihapon, iya kinuha ang kalis, nga nagpasalamat og nagdaig haimo. Ihinatag niya mga tinunan nga nagsiring, karauta niyo ngan inom kamo nga tanan hini. Kay amo ini ang irimnan na akong dugo, ang duguhan bag-o og waray pagkapapas nga ginsaaran,
kay guula tungod haiyo ugan nga tanan nga mga tawo basi mapasaylon mga sala. Buhata ini niyo nga hinumduman haakon. An misteryohan pagtuo. Pagdumdum Ginoo han kamatayon han imo anak, pagtubos sa amon haniya pagkabanhaw o pagsakahalangit, samtang namumulat kami haniya pagbalik. Amon ginihimo ini nga buhi o puraw nga halad in pagpasalamat ha imo. Siplati nga mapuongoron, ini nga halad han imo singbahan, o ini nga uno nga nakapahimuot ha imo. Ngan itugot nga kami adton ginbubusog, han lawas ug dugohan imo anak, mapuno han iya Espiritu Santo, ngan magin usang nga lawas ug usang nga Espiritu didakan Kristo. Himuon nun ta kami niya nga waray pagkatapos nga upaha imo, basi makaangbit kami han surundanan han imo mga pinili, upod han baraan nga Birhen Maria, ero han Dios, han baraan nga Jose iya esposo, han baraan nga mga apostol, han mga martir, ug han nga tanan nga mga santos, kanay dayuday nga panabang, amon ginlalauman. Ini nga uno nga nakapabalik haamon nga daha imo, makapalusad unta han kalinaw ug kauswagan han bugos nga kalibutan. Rig una, an pagtuo ug paghigugma han imo singbahan nga naglalakaton dinhi hatuna. Upod han imo surugoon, Leo amon papa ug kan Crispin amon obispo. Ug han tanan nga mga obispo ngan hadton kinarawat han sakramento han orden ug han bugos nga bungto nga imo pinili. Pamatii maluluyon nga amay, an mga pag-ampo hini nagkakatitirok yana dinhi, ha imo atubangan. Pag-urusaha, kapag higugma og kaluoy, an imo mga anak nga nagsasarang habawbawhan kalibutan. Karawta, an amon kabugtuan o ganyatanan nga magtadong nga tinalikod na hining kalibutan. Ngan ha imo ginhadian diin hingyap namon nga magkaurusa kami, didto hindayon nga pakaangbit han imo himaya. Tungod kan Hesukristo nga amon Ginoo, taghataghan niya tanan niya kaupayan. Pinagihaya, didahaya pudaiya, dida pagkausahan Espiritu Santo, ayman nga tanan ngay mayo pagdayik, makagarahom nga amay, adayon nga mga katuigan. Kay ginagdaman kitahan manunobos, pag-urusa kita pangadyang pagampu, nga iya gintodo haaton.
Amay namon, nga ada ka mga langit. Pagdayahon, an imo ngaran, ikanhimo aamon, an imo ginhadian. Ipasunod an imo kaburoton, dinhi hatuna, sugad man halangit, dagan mo kami niyan, an karan unamon, aikina adlaw, aikina adlaw, pagwad mo an mga sala, sugadan pagwara namun an nakasala aamon, an nakasala aamon, ngan diri mo kami bayaan, pasidiri kami pagdagun, an mga panulay, kundi bawi kami ang mga karat. Bawiya kami Ginoo hangatanan nga karatan, tagi kaming kalinaw, hininga mga adlaw. Base pinaging panabangan nimo ka maluluyon, dayuday mahigawas kami hansala, ngan matalwas kami hangatanan nga kasamukan, samtang malipayon kami nga nagpapamulat, ang pag-abot ni Jesucristo, nga amon manunopos. Nanon ginhadian, an gawumukan, himaya, yanaw kang dayunan, amen. Ginoo Jesucristo, ken nagsiring ka man hanimo mga apostol, an kamurayaw ibibilin ko ha iyo, anakon kamurayaw ihahatag ko ha iyo. Ayaw asay pagkulawi namon mga sala, kundi ang pagtuo hanimo singbahan. Ang sumalan imo kaburuton, ihatag amon ang kamurayaw o pagkaurusa. Ikaw nga buhi og nagahadi, adayon nga mga katuigan. An kamurayawan Ginoo, dayuday madaha iyo. Yan ay pagitatangan kamurayaw nagahadi dinhi haaton.
kami inkamurayaw. Ini ang koderohan Diyos, ini nagkukuhan, maksalahan kalibutan. Paraan kita ang tatawag nga din nga panihapon han kordero. Ginoo, diri ako takos sin pagkarawat ha imo, kundi pagluwas lain pulong ngan mag-uupay ako.
Magampo kita. Ginoo kami nga ginpakaonhan karanonhan kinabuhi nga dayon nangangamuyo haimo basi kami nga nagihimaya dida pagsugot an mga sugo ni Kristo an hadihan langit ug antuna matakosin dayon nga pagukoy didtohan ginhadian ang langit kaupod niya nga buhi ug nagahadi adayon nga mga katuigan.
Layon, pangalingkod. Sunday announcements. Ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines in nag-aaghat haaton pagsuporta han trilyon peso March nga pagbubuhaton haedsa hiton Nobyembre 30, 2025. Pagpahayag ini hiton pagdumiri, hiton korupsyon, ngan hiton ungara, hinmurayaw, ngan malinis, nga panggobernuhan. Ipapakita naton ini nga pagsuporta, pinaagi hiton pagsulot, hinbusag nga t-shirt, haaton pagsingba, ngan pagbutang hinbusag nga ribbon haaton mga sarakyan busag nga simbolo hiton kalinaw ngan integridad. Ikaduha, damo nga salamat han mga binulig han pintakasi paglinis han aton singbahan ug han paligid. Inin mga masunod CWL, Napulo Katawo, CFC, 8, KIABC, 5, PYM, 5, MBMG, 5, Kanunay, 5, San Antonio, 4, Altar Servers, 4, San Jose, 3, Dolorosa, 3, Neo, 3, Sacred Heart, 1, Lourdes, 1. Katulo, an kaadlawan han Medalya Milagrosa hiton November 27, aada alas 6 san aga an misa an Hermana Hermedios Isma Kabkabin. Ikaupat, marriage banns. Ramil D. Bagro, nga anak ni Alfredo Bagro o Francisca Daganio, inbuot mga sawa, Kanchunalen M. Talco, nga anak ni Arturo Talco o Maria Fe Manares. Date of marriage, December 17, 2025. Place of marriage, Divine Mercy Parish, a place of healing and miracle, Habarangay Biloso, Silang Cavite. Vincent A. Cablao, nga anak ni Eduardo Cablao ug Maria Rimi Aklon, inbuot mga sawa kan Rinali L. Rosaldo, nga anak ni Renato Rosaldo ug Dolores Labicani. Date of marriage, January 3, 2026. Place of marriage, Our Lady of the Immaculate Conception Parish, Giwan, Eastern Samar. Damo nga salamat han mga mass sponsors, lectors, sames, choir, lay ministers, altar servers, collectors, ushers, ngan haiyo nga tanan, nga nagtambong hini nga santos nga misa. Salamat. Alayon pagkabakdaw. Nga nangaran iton Paris Team Ministry, karo yung namon magpasalamay ito naton hermano yan na ini nga pagsaurog naton han Kristo nga hadi nga amo hi Captain and Mrs. Rinaldo Balatay og mga anak
nga amuan aton hermano yan nga tuig sugad man gihapon ang iba nga mga sponsor ini nga pagsaurog. Ang Ginoo madahaiyo. Bindisyonanon ta kamuhan makagarahom nga Dios, Amay, Anak ug Espiritu Santo. Humanaan misa, baluna niyo an kamurayaw ni Kristo. Procedamos in pace.